Sidi Kivuye Misozi miremire Minembwe operation zikomeye cyane Fardc ikomeje kugaba mu Minembwe kuri 23 natwirwane. N'urugamba rukomeye mu Minembwe yewe bimaze kwemezwa ko Colonel Justin Mayanda yaguye muri uru rugamba. N'urugamba rukomeye ruri kubera muri Haut Plateau do Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano haravuga ko Colonel Justin Mayanda umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Fardc ku rwego rwa Battalion Command yaguye ku rugamba. Bikaba rero bizemezwa ko imirwano ikomeye yakaze muri iki cyumweru. Amakuru yemejwe n'isoko ryo ku rwego rwa gisirikare yatangarijwe ikinyamakuru Kivu Morning Post no ko uyu musirikare yishwe mu gikorwa cya gisirikare cyari kigamije offensive operation yo gusubiza inyuma abarwanyi batwirwaneho. Bivugwa ko bakoranaga byafi n'ihuriro rya M23 bari mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ku makuru y'urugamba ingabo za Fardc zifatanyije n'imitwe yitwaje ibirwanisho y'abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bari mu gikorwa cya joint military operation. Bari batangiye igikorwa cya retissage militaire mu duce twa Mikenke, Karingi na Minembwe centre. Ibikorwa byari bigamije neutralisation reposition ennemi mu gusenya ligne de défense z'abarwanyi batwirwaneho. Mu gitero cyatangijwe mu gitondo cya kare ingabo za Fardc zakoresheje arme lourde mortier de 70 mm, mitrailleuse lourde, arme légère ndetse na infantry mu gihe cy'imirwano ikomeye. Umutwe w'abasirikare bayobowe na Colonel Justin Mayanda wari mu gikorwa cya parcelle la ligne de front ennemi mu misozi iri hafi ya Mikenke. Nibwo rero bahuye n'igitero cy'imbere cyari cyateguwe neza n'abarwanyi batwirwaneho bakoresheje uburyo bwa embuscade tactique. Mu kurasana gukomeye kwakurikiyeho amasasu menshi ya PKM za machine ndetse na machine gun na RPG ndetse na anti-tank launchers yarashwe ku ngabo za Fardc zari ziri mu mirongo imbere y'urugamba. Colonel Mayanda wari uri imbere mu bayobozi ariko Mbaruniri yahise rero araswa bikomeye agwa ku rugamba. Bamwe mu basirikare barenga 4 bakaba rero bagize ko bakaba rero barasanwe nawe. Mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byo kubutaka ingabo za Fardc zakoresheje drone de reconnaissance et d'attaque mu kugenzura no kurasa ibirindiro by'abanzi. Aya madrone yakoreshejwe mu gikorwa cya surveillance alienée, target acquisition, precision strike ndetse abaturage barabo muri aka gace batubwiye ko muri ibyo bitero bya drone byageze no mu duce dutuwe cyane aho bizateje urupfu rw'abaturage. Bamwe hasenyuka amazu, radio irasenyuka. Byabaye ku minsi yabanje. Urupfu rw'uyu Colonel Justin Mayanda rukaba ruje rukurikira urundi rwabaye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2026 abo Colonel Joseph Nganzo Orikwa wari komanda de segiteri nawe yagwaga mu mirwano yabereye Imikenke. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko gutakaza aba bayobozi bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri chain of command n'imigendekere ya military operation muri aka gace. Amakuru mashya ari guturuka mu nzego z'ubuyobozi bw'aka gace ka Minembwe aravuga ko kuwa gatanu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 3 2026 imirwano yageze by'agateganyo muri ibi bice nyuma y'iminsi hari amasasu aremereye. Impande zombi ziri gukora reorganisation des troupes, renforcement des positions défensives, évaluation des parties militaires. Ingabo za Fardc ziri gukora fortification des positions mu duce zigenzura, mu gihe amakuru y'ubutasi military intelligence avuga ko abarwanyi batwirwaneho bari gukora retreat tactique bagana mu misozi iya hagati ya Bijombo na Minembwe. Nubwo rero imirwano yahagaze by'igihe gito, impande zombi zikomeje kohereza renfort militaire gutegura operation offensive zishobora gutangira rero mu minsi iri imbere. Kugeza ubu akarere ka Haut Plateau karacyari muri zone de conflit active, aho rero impande za Fardc wazareno n'ingabo z'u Burundi zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro irimo twirwaneho ifatanya na AFC. Nkuko rero bigaragara urugamba rukomeye rwo rurakaze kandi rurakomeye. Ibintu bikomeje kuba ibindi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko informa wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda iba ndetse no ku rugamba ruhagaze. Turaza rero kumva kandi n'umutama muri mwabira bice nawe uri butubwire ibiri kugenda biba. Mutama waramutse neza wiriwe?
mwaramutse neza wiriwe neza. Yego tudatinze rero mbere ko turi buze kwakira n'undi muroko informo wacu turagira ngo ubanze udesti wasuye biri kubera mu bice bya Minembwe. Mu Minembwe bihagaze gute kugeza ubu? Ego mu Minembwe urabona ko Fardc coalition yose ihora izaba ibitero yaba ku butaka ndetse no mu kirere, na n'ubu yanze gucogora mu buryo bwo kugaba ibitero, ubona ko ari ibihoraho bya buri munsi ndetse nta gahenge kajya gapfa kuboneka muri iki gice cya Minembwe ku buryo wakumva nta sasu rihavugira. Ni ibitero biri kugaga kenshi na coalition mu buryo bwo gushaka kwigarurira uduce twinshi turi hano, ariko ubona ko ari ibintu bisa naho byabaye ingorabahizi kuko inshuro zose babigerageza ku butaka bakunze guhura n'umwaku bagatakaza cyane, yaba ku ruhande rw'ingabo ndetse n'ibikoresho. Aricyo kintu gisa naho ubona ko ubu morale yabo isa naho ari nkeya cyane, bijyanye n'uko mu minsi itambutse hagabwa ibitero bikomeye cyane ku mpande zose ku buryo ubona ko bari babujije uburyo M23 ndetse na twirwaneho. Ariko ubu aho ibitero bya drone ndetse na sharing ya tirare zisa naho bigabanyutse, uri kubona ko ikijyanye no kuri frontline rwose ntabwo biri kubahira, aho bari kubigerageza rwose bagwa muri ambushi cyangwa se ugasanga barasiwe muri pozisiyo barimo bagaba ibitero ku buryo budasanzwe. Ubona ko aka agace M23 na twirwaneho basa naho bagafashe, hari ibirindiro byabo byinshi bikomeye kandi ubona ko bagiye bubaka ubwirinzi bumeze nka tano, kuko izi drone iyo zibarashe ku maso y'umuntu wari wese bireba ubona ko nta muntu hasigaye ari muzima. Ariko nyuma yo sharing yo habayeho ikijyanye no kwataka kuri frontline, izi ngabo za coalition zihura n'ibibazo cyane kuko udashobora kumenya ngo ingabo za M23 ndetse twirwaneho ziturutse muri ibi bice. Ni ikintu ubona ko urugamba rero ubwo muri aka gace M23 twirwaneho basa naho barufashe mu maboko. Iyo habayeho kuba batari kuraswa na drone, ubona ko Fardc ni coalition kuba bagira kuva mu byimbo aba ari ikibazo cyane. Rero urabona ko Fardc iri gutegura n'ubundi bitero ugereranyije na deployment ifite muri ibi bice, kuko na n'ubu abasirikare baracyakomeza kuzamuka baturuka muri Baraka berekeza muri iki gice cya Minembwe, mu buryo ubona ko ari umusada uzamuka kenshi. Ariko bari guhura n'ikibazo cyane muri izi nce zo kwa Muri, mubona ko ari ince zirimo amashyamba kandi hari n'inzira nziza bifashisha mu buryo bwo kuzana support mu Minembwe, aba y'ibikoresho cyangwa abasirikare, abarwayi ndetse n'abakomeretse akaba ariho banyuzwa. Hari kujya hategwa mbushi nyinshi rero nayo 23 na twirwaneho mu buryo bwo kugira ngo base naho bazibira izi force ziri kuzamuka kuza gusa naho zitanga umusada ndetse no kuba babatesha ibiri ngombwa ko bisimburwa nk'ibikoresho byaba bigiye muri kara gace kugira ngo habashe kuzana ibindi. Yego kugeza ubu kubirebana n'umusada w'amahanga ho update nize kugeza ubu? Umusada w'amahanga ntabwo hano gicogora kuko bigaragarira mu ngabo zihari. Aha ni agace karimo ingabo z'ibihugu bitandukanye kuko Tanzania irahari, abasirikare b'u Burundi barimo, abangora hano barahari. Ni coalition nini cyane ubona ko inkunga y'amahanga kuri buri gihugu, abasirikare bose ibikoresho byinshi babona bigenda bituruka mu bihugu baturukamo. Fardc yo ibasha gutanga iby'ibanze biri ngombwa, ariko ubona ko iyo ari ibihugu byaje mu ntambara bisa n'ibihagurukiye nk'abantu bafite misiyo yabo n'ikiraka ndetse nk'abishyurwa, kuko ni ikintu kigutungura kubona imbunda z'umusada ziremereye za tirari zikoreshwa n'abasirikare ba Tanzania zituruka iwabo, ubwo bakabaye bazifata muri iki gihugu baje nko gusa naho batabara. Urumva ko ni misiyo rero buri muntu arimenya ku gikoresho cye. Ubona ko rero ibi bihugu by'amahanga bifitemo akaboko kanini muri izi ntambara zisa naho zidacogora cyane muri iyi Fardc. Yego iki ni ikintu kikwereka ko byanze bikunze izi coalition nubwo zahuriye mu rugamba mu buryo bwo kongerana imbaraga mu kugira ngo operation zabo zigende neza, ariko ubu hari ikibazo cy'uko ubona ko badashyira hamwe bijyanye nk'abantu bahuje urugamba, ahubwo ubu ubona buri wese ashaka gusa naho akurura akishyira cyangwa ashaka ko ikintu cyiza kibayeho bakimwitirira. Ikosa ryavuka ugasanga ntashaka ko barimwitirira bijyanye na coalition nini isa naho bahuriye muri operation imwe. Ubona ko kirimo gisa naho giteza ikibazo cyane kuri iyi operation ya Fardc iri kujya ibera muri iki gice cya Minembwe. Yego naho mu misozi yindi yo muri Fizi bihagaze gute kugeza ubu ahandi? Yego hano muri Prendre Rusizi ndetse umusatira wegereye muri Uvira
igihari cyane hano za Kiriba na Runingu ni pozisiyo zihari ziri kongerwa nk'abasirikare ku bwinshi cyane ba Fardc ndetse n'abarundi bakomeje kugenda bagaya ibitero muri aka gace ka Mitamba. Ubona ko baba basa n'abari kubumba imbaga, ariko iyi coalition ukabona ko iri gutegura igitero simusiga cyo kuba yakwigarurira iyi Mitamba n'iyi zasange. Uretse ko M23 imaze kwibaka ku buryo ahangaha mu makuru mfite nk'uko bamaze kugera imbunda z'umusaza cyane hano za Mitamba, ku buryo usa naho usatira aha hantu kugira ngo bakure mu byimbo bitapfa koroha utabashije kuba wakoresha atirari zo ku rwego rwo hejuru cyangwa se ukifashisha drone, ku buryo ushobora kusa naho iyi defense wayibatimburamo ukoresheje ibyo byombi, kuko ibintu bijyanye no ku butaka aha hantu ntabwo wahegera, kuko iyo babigerageje kenshi urabona ko bamaze kwaga ibitero bigera muri 3 aha Mitamba, ariko ntabwo bajya bacyura ikintu kizima iteka, barahahombera kandi bakatakariza cyane bijyanye na tirari ya M23 iri muri kano gace, ubona ko ibarasa bakiri kure. Uratwumva ubu? Ndi kubumva. Yego, tudatinze rero komeza. Narindimo mvuga ni iyi operation n'ubundi yateguriwe Goma, aho intumwa za Kisekedi zari zirimo zishyuza abafaransa icyo umusaruro w'ibyo bari gukora muri biriya bice nyine muri ba bafaransa baherutse kuza, bamwe bakerekezwa hariya mu ntara ya Chopa, aha ni mu mujyi wa Kisangani n'ubundi niho baherereye, niho ibi ndumva narigeze nabikomozaho, ariko Fardc n'ubundi ihari yari kwivugana bamwe mu bayobozi, akaba ari umugambi ukomeye. Ibi ngibi rero byabaye ubundi ntabwo byakabaye ngo ni igishya, ahubwo ni uburyo bundi bushya noneho bwagaragaye, kuko usibye no uyu munsi muri ubu rukerera no ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba w'ejo bundi bari bivuga yo bita generali Byamungu arimo ava muri Fardc, bigaragaza ko n'ubundi bamaze gushyiraho sitageti zabo ku bayobozi, ndetse urabizi n'ingendo zari zimaze iminsi zikorwa n'uyu gavana w'intara ya Kivu nako Kivu, urabizi ko drone yamugendagaho, ubona yuko yagabanyije ingendo, bigaragaza ko n'ubundi umugambi uhari, ndetse n'ibikorwa abari barimo bashinzwe ingabo z'abafaransa zishinzwe operation. Urabona ko noneho izi ngabo z'abafaransa zatangiye gushyira mu bikorwa ndetse zatangiye kugaragaza umusaruro bazisabye. Ibi byabereye Kisangani, ni nabyo bari barimo bigaho bati ubushobozi ko buhari, ibikoresho ko bihari, harabura iki. Urabona rero ko ku ikubitiro igikorwa kigaragaye kifatika kandi kigaragaza ko n'ubundi atari ibintu byoroshye kuba wenda ku birindiro bikuru. Ahangaha drone zageze ni ku birindiro bikuru, ni navuga ko ari karitsiye ubuyobozi bwose, administration, haba mu nzego za gisirikare haba mu nzego za politike niho baba. Urumva rero biragaragaza ko n'ubundi iri huriro rya Fardc ndetse na leta y'Ubukishasa bamaze kuvumbura uburyo bwose bushoboka isaha ku isaha, uretse ko bamwe mu basirikare batangiye kumenya gahunda, ntabwo bakiringira ibyo bita ikoranabuhanga ryabo, bari gukoresha niki kiri kubatabara. Ubundi bakabaye bamaze kwicamo abantu nka 20 bose bamaze kubica, bitewe n'uko bari gukoresha ubwenge bwabo, apana ubwenge buyoborwa n'ikoranabuhanga bafite. Urabona nyine ko icyizere cy'ikoranabuhanga ryabo cyarangije gutakara. Maginga rero igikorwa kiri gukorwa muri uno mujyi wa Goma byaje kugorana kubera izi nyubako zari zangiritse. Ni inyubako zigera muri 3 kandi nini, byagoye cyane kuzimya, ndetse bigatwara n'amasaha menshi. Izi zindi operasiyo ziri gukorwa n'ubundi za AFC ni uburyo bucya nyine bwo kureba uburyo ki bahangana n'ibice bigiye bitandukanye, kuko maginga ya nakubwira ko n'ubwo ibyo byabaye hari n'agace ka Mukore nako kahitanye abasirikare batari bake b'iri huriro. Aka ngaka ni agace kari kuri strategique kari muri teritwari ya Warikare. Bigaragaza ko n'ubundi izi drone atari kuvuga wenda ngo zarashwemo hano, zagiye zigaragara, nimba zarabashe Warikare, zarabashe Masisi, zarabashe Minembwe,
zaranyoshe zikubitiro zarashe mu mujyi wa Goma birumva yuko ahasigaye ari muri Bukavu harya kuko n'ubundi operation byari ofisageti naho kuko ibyo bito byose niho hasa nkaho hari abasirikare basa nkaho bakomeye kuko nabo kavuga ngo abarara yabariwe operation kuko banavugaga yuko uyoboye igisirikare muri operation zikorerwa muri Sud Kivu arari Bukavu. Urumva rero ni ibyamaze kuvumburwa ndetse n'ikoranabuhanga ryabo. Ubundi safari tugiye gake akantu ku kandi, ubundi FRDC utubwiye nk'umuntu wikurikirana cyane amakuru y'aho aba commanders bari, FRDC iri kuyamenya gute, biri gukorwa gute? Akwikurikira ariko urabizi ko bafite urwego rw'ubutasi ruzima aho bagiye bagaragara mu bakobwa abagiye bafata muri bice bya Rubaya aho bivugwa ko babagenza iyo ni nabari hasi hari none urundi rwego rukora muri administration. Abakobwa bagahura gute n'abasirikare? Urumva muri serivisi zitandukanye urabizi abenshi iyo bavuye mu mirimo itandukanye bashobora nko kwinjira mu tubari kujya kunywa agacupa ibintu nk'ibyo nyine aho bagiye muri serivisi zitandukanye urabizi ko bakunze kubakoresha muri protokole y'indiki n'ibiki. Urumva urwo ni urwego rwa mbere ndetse n'ururi intano muri administration ya AFC bivuga yuko bamwe mu bakora muri tekinoloji ya AFC harimo nabo abagize kandi ntabwo byari byatangazwa ariko biragaragara ko biranakwihwiswa ko harimo abo batangiye gufata ku ikubitiro bitewe n'uko bamaze kuvumbura ko bagiye batanga amakuru akomeye y'abayobozi aho banyura aho baca kuko bigenda bigaragara nyine kandi koko ugasanga nta musirikare uri ku rugamba wasanga ayo makuru nta n'undi muntu wamenya ngo byagenze gute cyane nk'izi ngendo zikorwa umwe avuye mu gace kamwe agiye mu kandi twaba bizwi n'iyi tekinoloji yabo cyangwa abakora muri iyi tekinoloji yabo. Urumva rero operasiyo zikomeye cyane bivuga yuko mu kintu ihuriro rya Fardc ryubatse icyo bita gushaka amakuru, ibyo bita intelligence ku rwego rukomeye cyane, akaba ari cyo ubona yuko gikomeje gusa nkaho gicire ihuriro rya AFC/M23. Yego nibyo kugeza ubu navuga ko urujya n'uruza rw'abacanshuro barahari ndetse hari n'abasirikare b'abanyamahanga. Mu makuru mufite izo operasiyo ziri kuyoborwa nandi ku ruhande rwa FRDC kuko na mbere ntabwo FRDC yabashaga kwinjira i Goma kuba batarahinjiye suko batari babikeneye ahubwo nuko FRDC byari byarayinaniye. Kuri ubu bigenze gute ku buryo bari kuhinjira uko bishakiye? Kuhinjira n'ubundi ni ikoranabuhanga ndetse n'ikiguzi gishoboka bahaye ingabo z'Abafaransa biganagaragaza ko n'ubundi batangiye gahunda yo gutesinga bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara aho ihuriro ryari rizi ko rifite ubwirinzi bw'ikirere ariko urabona yuko bakomeje kubumenasa ku rwego rwo hejuru. Ni abasirikare n'ubundi baherereye Kisangani nibo bari kugerageza buryo ki bakoresha izi drone kugira ngo zibyara umusaruro kuko niyo tekiniki nta kwango ni abasirikare uretse ko harimo wenda na swat ya bamwe mu basirikare bagomba gukorana n'aba Bafaransa. Urumva rero nicyo gisigaye nyine nicyo kiri gukorwa kugira ngo barebe hamwe yuko ibintu byagenda neza kandi urabona ko byatangiye kugira umusaruro. Umusaruro uhe? Urabona nyine nimba uri kureba uko tuwazihagaze niba barabashe kwinjira ikirere cyo mu birindiro byabo bikuru muri ibi bice bya za Rubaya uzikariho bakontorolaga drone zikanicamo n'umwe mu bayobozi bakuru. Urabona kuba zarabashije kuba zizenguruka mu bice byose bari kurwaniramo ni ikigaragaza ko n'ubundi umusaruro w'Abafaransa utangiye kujya mu buryo kandi utangiye gukora nk'uko byari bimeze. Ubundi kera ntibyajyaga bibaho yuko drone yazenguruka mu kirere ihuriro rya AFC/M23 bamaze gufata, ariko ubu ngubu byabaye
nk'ibisanzwe drone z'ubutasi zirakora. Urumva ko nyine n'ubundi byamaze kurangira yuko ikirere cya AFC giciwe amazi, muri sinzi uburyo nabivugamo, wenda kibashije kuyoborwa n'iyi tekinoloji y'ihuriro rya Fardc. Yego Safari, mu bice bya Masisi ho bimeze gute? Naho byari bizwi ko ubu n'ubwirinzi budakora bwa M23 bw'ikirere, ho operation zihagaze gute? Zarahagaze, zirakomeje, update zari nizi? Ubice bya Masisi operation ziri gukora nyine ni drone z'ubutasi ariko zitarasa, kuko Fardc bashaka kwirasa ku basirikare. Fardc ni bamwe mu bayobozi bigaragaza ko abayobozi bakomeje kugenda bakora uburyo ki bashaka, uburyo ki bakwihica mu bintu byose nyine, kubera yuko niyo Fardc drone ziri gukora. Urabizi ko nyuma yuko bafashe agace kari kuri strategique ka Kazinga, urabizi ko birukanye agace kari strategique ka Mukore, kari muri Warikare, kari kafashwe n'ihuriro rya AFC. Urumva rero ibikorwa bari gukora n'ubundi n'iby'ubutasi kugira ngo bamenye abayobozi bayoboye ihuriro rya AFC aho baherereye. Niyo Fardc ngo bamaze gushyira muri seti zabo ko aribo bakeneye kwikubitira bakabanza bakica. Yego Safari, reka dusoreze aha, tugushimire cyane. Yego nawe reka tugushimire.